Nomor saudari kong togoma serang sa yang jeng sut senong sering ang di rong kablam Lok Sabha MP Dr. Indrang Subhanan serang Parliament Lidong Kapum Lomu alam adang halip kamino lomu kertak renitin galkari dep kacem ban labdan jep tho nong thomo tojum sa tajaka Dr. Subhanan renjong sa chu lomino lomu akati angak sagen NHIDCA lambi nong chang subject to bu ka tokchi matomo adisa halip karen hunan mali lomba na singtam alum do singtam lomba na shibu sangte sa thoplom mino lomu sa nongko sa peyuk rem na hanung pri changpum kertak labdan matomo adisa halip ka Dr. Subhanan suryang an Jejing hanjang de pong ka al hamino lombu sa target sa ngaten kala labdan matomo sri ka manpur lomba de dikship jortang ngun be mino lomu jo kocok sakati anjo pungu sakati rem syuk syong naya bazar daramden sombare soryang kaluk dentang chia banjang lombu mino lomu zuk syong an Jejing peling yuksom tasiding lombu mino lomu sa liu ka target ma syong malak mat nong syong labdan matomo Arubu Seal Road Joluk Ram Yakar sa gunlin la achong lomo most scenic route in India chilo jetoma are asungmu Arubu Hasil lomo India today not kor dongbel alum to chilo na porton thong ya kaka sa fungo lomba na Yakar sa gunlin la achong lomo sa chilo lomba na chi matomo are denchi nan are liang sa ait ade warto on phebu lungten gicho kan ringtom matomo alobo al delhi ka longjek longtobo India today travel award chamchat ka are chilo binong tomo Norkur bangchisa golon garnong dan CS rau dep ka norkur dep ka mimong alam kertak renta chering ti botia dan are chilo leonong tomo serong kertak nanti botia alom do bangchi sa golon garnong liangju sa golon kertak dan printing tamang dan sem banjim ko bi nong tomo Ari atimo deblet satan ka golon kertak ren tamang nan bangchi ren tochi binong tomo ari tenso ka golon kertak nan renjung jungtok sa ari sengmu lomo ait ade riamlot anlongten gongchim sa ajir sa domchat mat lang norkor atep alom chotong satan ka saktop ma changring tom ni to bolinko amatomo Viksit Barat Yuwa Sansad Nakotan Thok nya chakha ka sa pungo ka renjung sa samti ka pongpet matbo ren studi pradhan renyu kija chetri an renyu samarna lepcha nasrong al Delhi Athol Parliament sa Central Hall ka chijok pongpet ka aka langjung sa gotsobu matnong tomo yakar jungtok sa alem adang lep ka adyarong lomo karta gentol lomat lungjik to ba are minor dandos sa pongpet ka langmu bar lomba na amel nyembo adyarong song chonong tomo pongpet ka chonong na alot sam la pongpet matbu song na todo sakting tho long thopi remphok ko do samjik bola den tomo It was such a pleasure meeting every state and union territory and making friends and especially learning and experiencing the youth parliament in the district and state level and in the national level. Pakyung langde sa lentop Langde Kedepan Development sa Yanthon and Renjung Tipcho, Norko Bongzum sa Lentop Kasarong Urban Complex Pakyung Karenjung Inspired Nangtar Connect Odd Yang Nekursuk Depkashuk Shebu Topi Nangtar Soit Contribution Center sa Tarjing Matomo. Moroson Yanyu ka Saktop Ma Chong Alum Do Liang Fat Lyot Dabo Liang Ramzertap Ma Chong Arit Topi Tarjing Matomo. Lentop Langde Kedepan and Robin Prasad Shiva Nan Morosong Rem Ait Ade Deep ka syuk syang alum do tamzom aje on ait ade sa aje satan ka lyot da bolyang fat sa pom la zertap ma chang sading mara songrem labdan matomo हामीले पक्योङ डिस्ट्रिक्टबाट कनेक्ट अर्थ स्वेट कन्ट्रिब्युसन सेन्टर भनेर हामीले सुरु गर्ने सोच्यौं यो चाहिँ हामीलाई साँच्चै भन्नुपर्दा फ्राइडे फिल्डेकै उपज हो पृथ्वी मातासँग सम्पर्क राख्नै पर्छ पैतालाले चाहिँ पृथ्वीमा कुल्चिनै पर्छ कमसे कम हप्तामा एक दिन भनी कुल्चिनै पर्छ हामी यसमा हामी काम गरौं भनेर हामीले थालेको हो Renjung sa football lembu renyu abista basen jakar sa under 17 yu minor achok sa ten ka simptomo alang minor achok ka chonong ban ako labjong le nongam tomo ren hodu sa ari atimo gothon sa ten ka renjung football association nan tbi nong tomo abasa somi pumtong bangchin boto body pot nan chen pobo choksa kakatsa flika gongtok on varbalyang sa japcha somi kakatsa sam thep ka sam degree celsius and mancha somi kati flita thep ka 4 degree celsius record nguntomo Srongsa sulan abido